Masakin hen na belap Kuki channel THUSOH LAHKHOM ni ho zo se na bon on ni kupa tun jong van ni THUSOH chum la chung'a ana ve khom ki loite Afghanistan gamsunga achesa ni khwa Richter scale 5.9 na ha na lingpi an ki hozin mihim sang valentina na to in chule sang khle janga velin ki su kha na ananei ovin hi ki kom to na ki chut mat to na mun ho ngam ha sa hi zin authority hon hi na bang ta in rescue mission ho achil ha pizo povin hi a hi jeng wangin tu ni chenin mi jagup vallam an hu do ta ve tin thulhut na min hi Hiche thilso namun hi Pakistan to gamgi mun ha salaita ahin bana tu masang jama go ha zu ji azong mi pi hi gan thei khop man hi wa hi Hiche mun chimle bon nang molal hanga gama kho si ji a khununga ling pi ki hotnin asu sit le ali mi pi ho ahin ding dol ta hu do na hi chile thei lo hi kiti a khodi chu tu masang sot lawa Taliban hon vai hom na ahin neizo wangwa mancha leding lien na hui kong ho ane ho jeng jong sim kham hilo chu ahin bana wan noi gam tampin sengsan an bol khum kit jiwa boil he uchu ahitai hinla tu chung thil so ahin United Nation aba kai hon ki thupin chu an peman tawin chule United States in Hiche thil so ahin phamo asa na ophon do to lhona president tu sa na Noya wangsin na to ho ki thupina pidingin zong ana phong do ovin hi Jammu le Kashmir Michil sektora achesa kumhoa galguhbol jatumle somnga lang Indian Army tetoh kikaptona anathi zo nung tuthah Indian Intel report dungjuiya galguhbol jani vallam Pakistan gamsung lunch pe na kon hichilai mun velleh gamsunga hi hunglut dingin aumve ti thulhut aumtoh lhon'in Indian Army 10 ki ginna nasatah le chingthai ta in a khausa ove tin thulhut aumin hi hichilai line of control a kidin te jing namun hi tuipi chunga pat fit sang somle sang ni asang do mun a hi to lona wanuya ki do namun sangloi pina het khat chu ahin avel'a Kupara District sung Michil sector a hi Pakistan to sot galguhbol ho mi zanilam avel'a hunglut kit ding over inter report na kon thulhut uma ahi Lali hingset Ukraine gamsunga tanglowa bom hi over tu ni chana Russia President Vladimir Putinin galzo na amudi lo nungin nuclear government cha lam hi a min pha le kit jeng ta na hi tu nu kha pina a haulim na a Russia in nuclear le akap do theina puthei Missile ho chung sanga holim na Russian Armed Force in tuhin akide pi bai ti thei khom S-500L missile defense system salmat intercontinental ballistic missile chu loling ta in anapatip davin ahi Hiche thu ta lu na kisim do galman cha ahi kumhlun lam le mancha pan hi theiding ahi tai anati nahi wanoi mihim gamhil na thei mancha nuclear garment cha hi Putin ki holna nu kha pin danin do logo tan hi aji cho achi sa hapta masa azong anatu seina Hiche tu phone hi Russian president akon hi kai hon koi ma ka gi pove ahin vanoi jin a het ding chu Russia ten ipi anei ole ipi amanding o hamti hi apoi mole apha dungjuiya gamsung ven bit na dinga ki mangding a hi anati na hi Putin in asailo ni chu kumsang ni som ni ni kumlun lama pat nuclear missile aman pat dingo to lona Hiche thu hi anasai chu hi Hiche satan tia jong ki he salmat missile hi vanoya kapha lal nei lo nuclear missile kha chu hi chule asunga hi nuclear warhead somwal jong apu thei ki chu hi Hiche gi na hi bai che hian cha hi loading dan western gamhon aki cha naw chu achesa Ukraine chunga gal abol pat lai uwa nuclear garment cha ho ki go sa dinga hana sei to lona gal jong tang di lawa amano jing chu anahi lolin ta ta anei lo wanga nuclear garment cha chu ki venna ompho dana anei ahi dan chu tu jinga jong i hamtin neto ahi lo le western gamhon Hiche gal hin panla ta ta ole
aman ngap chat jing thei ova mi tampi na ki cha no chu hi alangkhana Russian sipaiten Ukraine khopi anina alen pen Kharkiv khopia bom anala kit ovin hi Hiche achun mi somlanga in thina na tuun tampi anamasang ovin hi Hiche thilsu hi atha bia leisimni le wa chan ni kho achu Kharkiv le avel'a achu rocket na na kap kino hi akiti Russia te Kiev le khopi len dang ho akun akinung tol zo uwa alhang pia ki manchana angaya hongum chu ahitan hinla thilsu hi Ukraine ten solam gam kaya Russia te nasatah adaw si uwa le thuna ki bol hiding chu ahi BRICS summit chu wheelchair China host pol na noya aniki panta na hi Hiche kin chun Brazil, Russia, India, China le South Africa in pan analavin na hi Russian President Vladimir Putin in Russia focus hi Europe le Western gamho akun Asia le Africa gama ki focus ting ahitai anati na hi Hiche to kilhon chun tu maze mapat chun Russia thaw ho chu China le India lama anha thot do le ve akiti na hi amana seibe na buina ha asat na tampi umjong le BRICS summit hi machal jinga ki veikan le khantona business le economics lam zo sia gamhon aphat chompi dingo hi aniti Hiche summit na chun Chinese Premier Indian Prime Minister chule Brazil President punjong lam chom choma haulimna ananayo vin hi THUSOH panapat na sinachan nga hazaw si achung si uwa agipagipanaw kahit ka uwi THUSOH tayo mukit ka ovin nabuanon mang palet si Bay.